mu Mutsamudu umujyi wa kabiri mu bunini mu birwa bya Komore abasivili basubiye mu buzima bwabo busanzwe nyuma y'iminsi bari bamaze badafite amazi n'amashanyarazi biturutse ku bishyamirane hagati y'abarwanya ubutegetsi n'ingabo za guverinoma. Muri Nijeriya tekinoloji izwi nka Medsaf iri mu bikorwa byo kurwanya ikwirakwira ry'imiti imyiganano muri Afurika y'Uburengerazuba ihuza ibitaro za farumasi n'inganda zikora imiti zo mu karere n'izihuriweho n'ibihugu byinshi. Hassan Wariyo wahoze ari minisitiri wa siporo n'imikino muri Kenya yashinjwe n'urukiko kuri wa gatanu ibyaha byo gukoresha ububasha yahabwaga n'umwanya w'ubuyobozi agashyira amafaranga yari yagenewe abarushanwaga mu mikino Olympique ya Rio mu mwaka wa 2016 mu byo atagenewe. Muri Kenya nanone umunyabugeni Maurice Njuguna ashaka kwamamaza ubwiza bwa taxi minibus mu murwa mukuru Nairobi. Naho Ghana ifite umuvuduko mu kuvuga rikijyana mu ruhando mpuzamahanga ku bijyanye n'imideri. Abantu b'ibyamamare bashyigikiye iyo mideri barimo kwiyongera kandi abanyagana barimo kuboneka mu myanya yo hejuru mu nganda z'ibijyanye n'imideri.